ikamilike, inabidi watu wategemeane, mawazo wategemeane fikra. So uje mchoyo peke yako kuwa na mawazo peke yako ukitegemea kwamba watu watakuwa wanachota sana au wanafaidi sana. Ila ukiwa na roho ya kutegemeana na wenzako, ya kushirikiana na wenzako, itakuwa ni vizuri sana. Pale ambapo wewe una shida, lakini ndio wanakuwa na moyo wa kukusaidia, kwa sababu hata wewe ulikuwa unawapa idea na mawazo. Haya maisha bila kushirikiana inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kila mtu anataka afike mahali. Sio kama kila mtu anataka kufika mahali, hakuna